Барлык дөньяны, bütün alemlerini yoktan бар кылып, жер белән көкләрне 6 көн içinde төзеп, тәмам итүче, шушы көннәр арасында иң хайырлы көн итеп җомга көнен сайлаган, безгә җомга көнен бүләк иткән Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез һәр вакытта ирешеп торса иде. Иң хайырлы көн атнаның бәйрәме, атнаның гаете ул җомга көн. Атнаның иң хайырлы көне ул җомга көн булса, елның иң хайырлы көне ул Арафа көн. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә шушы атна сайын җыелышып белгәннәребезне оныткан булсак, искә төшерергә, белмәгәннәребезне өйрәнергә, җыелырга әмер итте шушы җомга көнендә. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фәзәккир ин нафагати зикра." Әгәр дә синең сөйләвең, синең зикр, ягъни зикр, искә төшерүләрең файдалы булса, сөйлә. Һәм икенче аятта: "Вәзәккир фә инна зикра танфагул муъминин." Искә төшер, ягъни искә төшер дигәч, нәрсәндер беләбез, ләкин кабаттан искә төшерергә куша Аллаһ Тааля. Чөнки адәм баласы ул онытучан. Инсан дигән сүз ясалган ан-нисян дигән сүздән, нисян, онытучан. Шуңа күрә Аллаһ Тааля атна сайын җомга көнендә җыелышып, bütün дөньяларыбызны мәчетнең стенасының теге ягында калдырып, менә монда кирип, Аллаһ Тааляны искә алырга, зикр итәргә, үзенә файдалы булган гыйлемне алып китәргә куша Аллаһ Тааля. Менә ничек иттереп без машиналарыбызны мәчетнең кыймасының теге ягында калдырып, кергән шикелле без машиналарыбыз белән бергә, мотоциклларыбыз белән бергә, телефоннарыбыз белән бергә теге якта калдырган кебек, без дөньяны калепләребездән чыгарып кергә тиешлебез чистарынарга. Һәм мәчеткә кергән вакытта да җәмәгать, бисмиллаһ, Аллаһумма салли аля Мухаммад дип салават әйтеп, Аллаһумма фтахли абваба рахматик. Эй Раббым, миңа үзеңнең рәхмәт ишекләреңне ач дип кергә кирәк. Пәйгамбәрбезнең сөннәте саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм чыккан вакытта ничек иттереп чыгабыз? Аллаһумма инни ас'алука мин фадлик. Сул аягыбыз белән чыгабыз, уң аягыбызны мәчеттә калдырып, иң ахырдан гына алабыз. Аллаһумма инни ас'алука мин фадлик. Нәрсә сорыйбыз Аллаһ Тааладан? Эй Раббым, синнән ризыкларыңны, фазлың, рәхмәтең белән синең ризыгыңны сорыйм дип чыгабыз дөньяга. Кемгә тәвәккәл кылабыз? Аллаһ Тааладан сорыйбыз. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тааля җомгадан, мәчеттән чыккан вакытта нәрсә дип әйтә Аллаһ Тааля? Фәиза кудиятис салату. Әгәр дә җомга намазы укылды икән ди, намазларны укыдың, чыгып киттең, фанташиру фил арды. Җир йөзенә таралыгыз. Ягъни бер якка чыгып китегез дигән сүз түгел. Кәсебегез кайда? Шушында барыгыз ди. Нинди кәсебегез бар? Шушы кәсепкә таралыгыз ди. Фанташиру фил арды вабтагу мин фадлиллаһ. Аллаһ Тааляның сезгә насип иткән ризыгын сорагыз. Кәсеп итегез, таралыгыз ди.
Vezkurullaha kesiran. Mine cemaat. Mine biz bunu bir vaqtda anlatırga tiyişli tugulbiz. İske çırga tiyişli biz. Vezkurullaha kesiran. Çıgıp gittigiz. Dünya işigizde kim nerse işli. Allah Teala'nı köp iske alığız di. Mine biz çıgıp gitebizde dostlarımız bilen, körşelerimiz bilen, tuğanlarımız bilen işraşabız da gel dünya hatta cemaat ni kızganıç mescitke kirgen vakitte da biz dünya hakkında sileşe kirebiz. Şunun hatli dünyanın malı, dünyanın kızığı, dünyanın meşakkati, mavuktırgıç mizgilleri bizni baskan cemaat. Bu cemaat bizning qalblarimizdagi imanlarni zag'iflata turgan aydir. Şoňa görä Allah Teala dünya işlerigizge turalgan vaqtda kim nerse işli? Aytip durmaybiz kimning nerse işlegenin. Halal kesibine turaldy eken gel Allah Teala'ny zikir et. Mine biz bilebez cemaat. Iň süýükli sözlerini indi sözler Allah Teala'ya. Alar dürte. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Iň süýükli yarata turgan söz. Demek sen anı aytasyň eken, Subhanallah. Görseň motor hawa tırışı, neçe gittirip, mine jilek jimişler bıyıl oňdy, Subhanallah. Jiştir bitirip de bolmay turgan. Subhanallah. Bütün kimçilikten Allah Teala pak. Kimçiligi yok. Bir gaýyby da yok. Velhamdülillah. Allah'a maktaw. Elhamdu. El degen el anırgağına tiyiş maktaw. Elhamdülillah. Bütün maktaw anırga. La ilahe illallah. Allah'dan başka şoňa görä birewge de gıybet kılmaýbys. Wallahu ekber. Allah bütün nerseden büyük. Senin malından da, maşinandan da, iyinden de bütün nerseden büyükrek. Mine bizning turmuşymyzyň cemaat devizi. Şoňa görä Allah Teala anı yarata iň süýükli, yarata turgan sözler arasından iň süýüklisi şu: Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Peygamberimiz cemaat sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine eyte: "Huzu cunnetekum" de. Kalkanlarınızı alıgız de. Kalkanlarınızı, suguşta tutaturan kalkanlarınızı alıgız de. Şit. Sahabeler korkkanlar, yani korkkanlar değil, şiklenip sıraganlar elle düşman kilemi deyip. Alar korkmaganlar bir neseden de. Düşman kilemelledi. Yani krallanırga koşa bitindi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Huzu cunnetekum de. Elledi düşman kildimi de. Düşmanga karşı mı de suguşka kirgemi de. Krallanırga koşasın. Krallanıgız de Allah Teala'nın gazabından hem şeytandan krallanıgız de. Niçin krallanırga? Şol dürt sözüne gideceğim. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Cemaat kim yine bilmiyor ol sözünü, lakin bir köp kişi bile ol sözünü, lakin biz anı yeşirinde, batırında tugil, biz anı az kullanabız. Çünkü mine şu dünya degeni bir kalpke kirgeç, ol kısırıklap çıgara ezrek. Bir galimler, hikmet iyeleri eyteler. Mal betinde cemaat dünyada iň kızıgı bir edem balası için. Allah Teala eyte: "El malu vel benune zinetul hayati dunya" de. Mine cemaat açıp okup qarayk Kahf suresi Tawkuşu suresi 46. ayet. Mal de, mal okça. Vel benun balalar de. Zinetul hayati dunya, dünyanın zinneti, maturluğu de. Şulay tugul mu cemaat?
Lakin Allah Teala birinci kitire balalarını tugul mal. Malını kitire. El malu. Mal. Mine şuşa mal cemaat. Kalpke kirse ul batıra. Kümege cemaat. Nerse kirek yüzer için? Su. Lakin su anın astındağına bulurga tiyiş. Eğer kümeden su kire başlasa içine küme bata. Bir karaganda su kirek. Lakin içine kirse ul bata. Şuna göre kalpke mal kirse ol kalpni harap ite. Şuna göre küme rahatlanıp suda yüzerge tiyiş. Lakin qarab gana tırga kirek, içine su kire kurmesin. Şuna göre mal ol kulda bulurga tiyiş. Bütün dünyanın meşakkatleri, bütünüsü kulda, kalpke kirtirge yaramay. Kalpte mine şol? La ilahe illallah, vallahu ekber, subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Mağnelerin bilip, kullanıp, tırmışımızda kullanırga gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite, şuşa hadisinin ahırında, فَاِنَّهُنَّ El-Baqiyatus Salihat. Bu de qola tırgan izgiliklerdi bular sizning de. Mine 46. ayet ne okup qarayık? Allah Teala ite dünyanın malı hem balalar dünyanın bizegi degeç Vel-Baqiyatus Salihatu hayrun ginde Rabbike sevaben ve hayrun emeledi. Lakin de dünyanın malı hem zinneti, balaları zinnet bulsa da de, sizning için en hayırlısı de, qola tırgan izgilikler de. Birsini de alıp ketip bolmay. Mine ölesin, kabirge zatalar, malın mında, balalar mında, hatının mında, tuğanların mında, gamel. En yaxşı ipteş, sirdeşlerin, dostların, senin yanında yuatuçun izgi gamel. Kim senin bilen qola? Bir kim de qalmay. En yakınların şoşunda çürüp koyalar. Şoşunda cemaat senin yoldaşın, sirdeşlerin, seni yuatuçuların izgi gamel. Allah Teala vel baqiyatus salihatu hayrun inde rabbike. Rabbin yanında senin de içinde izgi amellerin de qola tırgan izgi amellerin, qola tırgan, mengilikke qola tırgan. Mine dünya mal jidin da 40 ölüm saatin kelip jitti. Bütün nerse şuşunda qaldı, sen bu yakta cemaat. Mine bu yakta. Seni hazır bu yaktagılar kızıksındırmayacak. Şuna göre Allah Teala ite köp Allah'ını iske alıgız diyor. Bir nersene de köp işlegiz demiyor Allah Teala. Zikrini köpeytigiz diyor. Hem şuşa 4 sözünü eytkenden soň diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite فَاِنَّهُنَّ بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Ol diyor, mine de qola tırgan izgilikler diyor şuşa 4 ay bir. Ol sizni de kıyamet gününde aldığızdan de artığızdan de saklap yürüçülerdi. Vel mucennibat hem sizni cehennem gazabından yırak aytuçulardı şu sözler. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Hem tağın beşincisi de kile cemaat la havle ve la kuvvete illa billah. Kim anı bilmeyi? Allah Teala'dan başka bir haletten ikinci haletke köçürücü yok. La havle ve la kuvvete hem güçte yok. Birisi de işley almıyorsun Allah'tan başka. Şuna göre de cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7. kat kökke aşkandan soň Allah Teala'nın
Ең сүйікли дусты, Peyğəmbəri İbrahim aleyhisselam көктегі Kağbəyə orqaсын suyab o'tirgan halda Peyğəmbərimizni qarşı alıb ümmetinə selam aytdi. İbrahim aleyhisselam bizga selam aytgan. Şoňa ko'ra İbrahim aleyhisselamga salavatlarimizni aytamiz salavatda. Ümmetine selam aytdi. Bilip turgizdi. Jannatning jiri şundi oňdyrşly. Mene türtäsiň urlukny şunda ok üse. Onuň jiri big oňdyrşly. Utartygizdi şuşy jannat jirine. İbrahim aleyhisselam aýtdy. Nerse ol? Utartatyrgan ebirle. Tağın şuşunu aýtdy. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah wallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Utartygızdy şuşy ırlıklaryny. Hem şuşy jemaat mene biz dünýada wagtda koýup bolgan cennet bakçalaryn üzübizge äzirlibiz, üzübizge üzübiz. Magnasyny anlap, çyn köňüliňden la havle ve la kuvvete illa billah diýäsiň. Bir haletden ikinci haletke köçüp bolmay. Mesela fakirlikten baylıkka köçüp bolmay. Köçürücü Allah Teala. Sen awru selamet halge seni bir kimde köçüre almay Allah Teala'dan başka. Mene bu la havle degen söz. Ning magnası. Ve la kuvvete kuvvet yok, güç yok. Sende yok güç. Bir kimde de yok güç. Allah'dan başka. Hem şu vakitte sana cennette bir ağaç oturdular. Cennet ağaçı cemaat. Öyle dünyadan indigine motor ağaçlar yok. Bu cemaat cennet ağaçı. Şoňa köre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. La en aqula Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah wallahu ekber hayrun li mimma talagat aleyhi şems. Minim şuşula dip aýtywym 4 söz. Minim içindi, ol cemaat minim ümmetim için hayırlı ol, minim için hayırlı tugul demi? Minim içindi, minim için dünyadagy iň hayırlı kişi için iň hayırlısı minim için diýerse hayrun li mimma talagat aleyhi şems. Kıyaş çıkkan bütün nerseden hayırlırık. Kıyaş çıkkan bütün nerseden hayırlırık. Mine kıyaş çıktı, kıyaş nuru bilen bütün jirini kaplap ala, bütün nerseden hayırlırık. Hem şuşanda cemaat, şuşu dünyada, şuşu Allah Teala birgen bütün riziklardan, bütün nimetlerden hem onu bütünüsünde Allah yoluna biruden de hayırlırık. Şuşa ibirlerini, şuşa söz, 4 söz. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, wallahu ekber. Çünkü niçin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Eger dedi, dünyanın kadri Allah Teala karşısında dünya kadri ezgine kadri bolsa çirkinin sınar konatı hatli çirki elol özü de küzge körünür körünmez. Çirki konatı hatligine kadri bolsa ol kafirge Allah yok diye bir aytırgan kişiye bir yutum su da vermez idi. Bir yutum su da vermez idi ol kafirge di. Eğer de kadri bolsa dünyanın kadri di. Şoňa köre cemaat bizning bu dünyadagy bütün mal bütünisi de sınav için berilgen. Şoňa köre Allah subhanahu ve taala aýtdy
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Жымға вағазы біткеш, жымға намазы біткеннен соң, дүнияғызға тұралығыз, ішлеріңізге тұралығыз, Аллах Тағала берген ризықларына алығыз, кәсіп етігіз, кем нешік бұлдырала, яғни халал жол білен, керек ме қойтығыз да ятығыз түгел, дүния малы сізге керек ме түгел, күтіп ятығыз түгел, кәсіп етігіз, ләкин Аллах Тағаланы көп еске алығыз дей. Вәзкуруллаха кәсиран, һәм ахыры нинди сүз біле біте жәмәғат шушы аятның ахыры. Ләалләкум туфлихун. Бәлки сіз бәхетлілерден, қытылучылардан, жаханнам ғазабынан қытылып, Аллахның рәхмәтіне ирешучілерден болырсыз дей. Бәлки шаят ки, может быть, қырт кесіп әйтмей, ләғалләкум туфлихун. Бәлки сіз шушы вақытта Аллахы Тағаланың рәхмәтіне ирешіп, қытылучылардан болырсыз дей. Шуңа күрә жәмәғат, зикір, тәсбих біздің әр вақытта болырға тиешлі. Зикір, тәсбих, тәхлил, ла илаха иллаллах. Хауқала дип атала, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Әр вақытта болырға тиешлі. Менә бу безнең белән китә торган, безнең юлдашыбыз, безнең юанышыбыз, безне саклаучыбыз, безнең иптәшебез, безнең коткаручыларыбыз, безнең җәмәгать ул зикр, тәсбих. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр бер шаларыбызга да җөмләбезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар насип итсә иде. Тормышларыбызга бәрәкәт, җаннарыбызга тынычлык, гаиләләребезгә татулык, балаларыбызга бәхет, тәүфиқ, һидаят биреп, үзебезне дә, аларны да, зурриятебезне дә, балаларыбызны да шушы юлда тәрбияләргә Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да көч, куәт бирсә иде. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.